Ay dalam kesempatan saat mangken buatan kaula terus nyampe akia salak setong dada pun dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya atobat. Buatan kaula sareng para panjenengan saja dianjurkan, diperintahkan kaangkuy ros-terosan atobat saben wektu. Mun bisa saben wektu engki cek perak ngalak saben areh. Mun ki bisa saben minggu, mun ki bisa engki paling sakunik na saben bulan. Langkung-langkung sajen banyak batan kaula sareng para panjenengan sateja atobat sajen banyak kesempatan kaangkuy ngaule pangapuraan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung saat makin batan kaula sareng para panjenengan sateja bekal ngadepi bulan si paling mulia iki kak dinto bulan Ramadan si insyaallah yauma dalam bitongan areh batan kaula sareng para panjenengan sateja bekal masuk dak ke bulan Ramadan. Tantona katipun apa bulan Ramadan kak dinto bisa kita laksanakan ibadah kalaban lancar kalaban sampurna. Tantona iki cek lupa kaangkui ros-terosan atau bedak ka ajunan evan Allah Subhanahu wa taala. Parintah atofat kak dinto jabuna Rasulullah ibakon atofat batan kaula sareng para panjenengan sateja qabla antamutu sebelum nada pak dak kapate. Bila ampun dak dak kapate taufat kak dinto ampun tade gunana boleh. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah bakal narima taubat kabulana sabeluna nyaba dapat dak kagerungan. Bila nyaba ampun dapat dak kagerungan atau bedakatipun apa baik ampun tak bisa etarima boleh. Wa badiru bil a'mali salihati qabla an tashtaghilu ban. Ma tuli-tuli ya bak nagapi kaang kulebur ngalakoni amal soleh, amal-amal kefokusan qabla an tashtaghilu sebelum nakatifanan karepotan. Wasilu bainakum wa baina rabbikum benyampunga silaturahim bak nagapi. Sampung silaturahim, selain nyampung silaturahim terhadap sesama manusia, langkung-langkung yang lebih penting nyampung silaturahim dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Katipun apa jarana iki kalaban mabanyak ibadah bikasratis sadaqati contohna kalaban mabanyak sedekah kalaban sebab kak dintoh turzaku bak nakapiria bekal kaparing rizki watun soruban bak nakapiria bekal kaparing pertolongan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala watu jaruban bak naria bekal kaparing kenceran dari ajunan Allah Subhanahu wa taala atau buat masemak hubungan dak ajunan Allah paling sakunik na kak dintoh kenging telok kautamaan kenging rizki dari ajunan Allah kenging pertolongan Allah bancukan kenging kenceran dari ajunan ekon Allah Subhanahu wa taala sekak lima kenceran kak dinto tantona bekal dadi salak setong sangu benitong setonga dadi salak setong sangu kaangku ngadub dak ka ajunan ekon Allah Subhanahu wa taala kalaban sampurna kalaban sebab kak dinto beten kaula sareng para panjenengan sateja bakal masuk dak ka swargana Allah Subhanahu wa taala sadayana kalaban rahmat ipun Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Usikum wa iyaya amma nahallahu min qubhil ma'siyah. Fattaqullaha wa la ta'suhu wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.